Саламатсыздарбы достор, Кыргызстан валюта каналына кош келиңиздер. Халык банк доллар 82, рубль 1 сом 31 тыйын, евро 81. Банк компаньон доллар 81, евро 79, рубль 1 сом 31 тыйын. Ислам финансылык борбору доллар 83, евро 81, рубль 1 сом 30 тыйын. Азия банкы доллар 83, евро 80, рубль 1 сом 30 тыйын. Евразийский сберегательный банк доллар 81, евро 79, рубль 1 сом 31 тыйын. Финка банк доллар 82, евро 80, рубль 1 сом 31 тыйын. Дос Кредо банк доллар 81, евро 79, рубль 1 сом 31 тыйын. Эко Исламик банкы доллар 81, рубль 1 сом 30 тыйын, евро 79. Айыл банк доллар 82, евро 79, рубль 1 сом 31 тыйын. Акча алмаштыруучу жай доллар 80, евро 77, рубль 1 сом 30 тыйын. Каналды колдоп, видеого лайк басып, катталышты унутпаңыздар.